Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. Today I'm back in the kitchen with my grandma and we're making another classic South African side dish. This time something on the sweeter side. Soet patats or sweet potatoes. This dish is often served alongside kaboomilies, samp, and stew, especially oxtail stew. It is a staple in many traditional South African meals. Soet patats literally means sweet potatoes, and it is pure comfort food. This dish has deep roots in South African culinary history, and it was even recorded by the famous Afrikaans poet and food lover C. Louis Leipold, who listed it as one of his favorites. And it's definitely one of my dad's favorites too. I'm so excited to share this recipe with you straight from my grandma's kitchen. Let's get started. Ouma, hoeveel soet patats gaan ons maak? Dus ongeveer 1 kilo. Dis vir 8 persone. Ons gaan dit nou skil en dan Blokkies sny. Hoe groot blokkies sny ouma dit? Dit word heel gehou. Of Nee, ons gaan hom deurroer so hy raak fyner, kleiner. So dis nie dit maak nie saak hoe groot jy hom presies elkeen moet nie, dis nodig vir dieselfde. okay. Hoekom sit ouma die patats in die water? Dat hulle nie moet swart word nie. As jy dit nie in water sit nie, dan raak hulle buitekant donker swart. So Vinniger? Ja, vinnig. Okay. So ouma het hulle nou net gewas. Dis omtrent 3/4 koppie suiker. Dis omtrent 'n minder. En 2 eetlepels. Stroopie. Stroop is net vir hom om 'n mooi kleur te gee. En so 'n koppie water. Met maar net dophou en kyk. Die patatas brand vinnig. En dan medium laag water. Seker maar so medium. Hy gaan seker so 'n halfuur na 3/4 uur. So weet ouma is amper reg. Hy's sag en hy's bruin van uit so 'n bietjie gebraai. Okay. So ons kan hom eintlik uit. Is reg. Okay.